ovo Mirjana, da ste vi sad ostavili kopiju ovoga ovjerenog, mi bi vas popuni jedan obrazac, mi bi vas prijavili. Ali ja se ne želim prijavljivati u nešto što nije Republika Hrvatska. Je li me ponovi naglas, molim te, samo da čujem da si me razumila dobro. Ne mogu to razumjeti kako ću ja to razumjeti. Ja sam ti objasnila, evo pitam tebe sad, daj bilo koji list odavde izvuci, ja ću ti odmah reći šta je u pitanju, to je krivotvorina. Ti si jedina koja polemizira s ovim. Ja nisam čula da neko polemizira u Republici Hrvatskoj s ovim. Jesi ti možda čula? Ne, nisam. Ne da ja polemiziram, ja imam sve moguće dokaze, ja imam sam bila gore, niko ne zna guknit, niko, razumiješ? Imaš suca Krešimira Devčića, čula si za njega, tako je, on kaže, znate, suci ne smiju o tome razgovarati, ma nemoj, imaš pravo donosi presude u ime Republike Hrvatske, a ne smiješ mi reći dokaz, ma nemoj. A ono što ja ti mogu reći to što ja samo polemiziram, to je, ajmo reći, neki početak, nemoj misliti da će ostati na tome. Ali ja, kada znam nešto da nije istina, ti ideš sad mene forsirati protiv svoje savjesti da radim, ja vjerujem u Boga, znači ovo je čista laž, patvorina, kriminal, ti hoćeš da ja učestvujem u tome da se ja prijavim na nešto što znam da nije istina. A ja bi se nodavce ne miješa nikoga. Evo ja sam tu sad, evo, jasno i glasno, želim se prijaviti. Daj mi dokaz da si legalna policija, da je ovo legalna policija i sve u redu. Tu ni... Pa vaši su pečat, kako se može nešto lažnim pečat? Vidi, ne samo da je zakon o pečatima jugoslavenski, nego vaš nijedan pečat nije sačinjen ni po tom jugoslavenskom zakonu, razumiješ me? A ja odlučujem, pa valjda ja sam dužna da gledam ko mi upravlja životom, razumiješ? Ja znam kako ide bolje od tebe jer sam do atomske razine sve razradila. Sa milion instanca imam pismeno, vide, snimke, ovo ono. I šta sad? Znači ovako. Previše. Kako je ono kako mi primjenjamo i kako radimo dok neko ne kaže ne. Znači ovog momenta... Draga policajka, i ako ti služiš u Hrvatskoj policiji i u Republici Hrvatskoj, to mi reci, pa idemo onda dalje na proceduru. To nisu hrvatski zakoni. Sabor nije Hrvatski sabor, nego zločinački sabor u kojem sidi 90% Srba. Je li ti jasno to? Sani malo. Eto. Znači, nama je Ministarstvo unutarnjih poslova glavno. Ako on meni kaže, evo vam propisi, primijenite, ja ne smijem reći ne. Ja ću reći, ti si u toj organizaciji sebe prepoznala, to je problem, razumiješ? Tebi nije bitno u kojoj državi živiš, jel tako? Ja sam tu rođena, Bože, kako mi nije bitno. I slušaj ovo sada. Je li ovo Republika Hrvatska, reci mi? Po onome šta mi imamo je. Pa daj mi pa daj mi jedan dokaz, hajde. Ja ti ću daj, bilo šta. Na tu potvrdu pečat Republike Hrvatske. Daj da ti kažem odmah na tom pečatu, daj da vidimo koji je pečat. Eto vidiš. Eto vidiš. Amo mi ovako, Mirjana. Ja ću ti reći kako to ide po zakonu o prebivalištu, uzmimo, zanemari to. Postupak je pokrenut. Kako mogu zanemariti? Samo ti kažem ono... Ti si mi pametna, inteligentna. Ajmo sad ovo. Kuži, ti namjerno prešućuješ sve što ja kažem. Nemoj, Anice, to raditi. Samo da ti kažem. Trebaš se prijaviti, a možda zaista... Zbog čega se trebam prijaviti? Zakon o prebivalištu, ja opet. Zbog čega? Taj registar prebivališta građana, ova ustanova zapravo posjeduje ilegalno. To je na crno, nema veze sa Republikom Hrvatskom. Zašto bi se ja tu, šta mene briga šta je u tom registru? Vidi, ja imam već dogovoreno gdje ću iskidati osobnu iskaznicu. Jesi razumila? Dogovoreno. I to javno pred kamerama. I šta ću se ja prijavljivati ako ću sama iskaznicu koja još vridi više godina? Šta će? Ma ne zanima me i neće, ja ću je još i prije nego što ne bude vrijedila, izrezat ću je, iskidat ću je. Razumiješ? Znači, u ovom slučaju će se donijeti rješenje o odjavi prebivališta. Donesite šta god hoćete. Pa šta god hoćete, to se mene ne tiče. Pa rekla sam to tvojoj kolegici u broj 7. Kad dobiješ to rješenje... Neću ga dobiti nikako. Neću ga dobiti nikako. I znaš zašto? Zato što preko 4,5 tisuće, pazi brojkom 4500, pismovni pošiljki, ja u zadnjih par godina nisam primila, ni Hrvatska pošta sve sabotira. Ne može. Žuti obavijesti more, znaš ono obavijest, ako nisam doma, oni nikad ne donose na vrata, ubace ti jedno gdje mi baš ne da, uz punomoć, uz sve, ne da mi taj njihov, evo recimo zvone.
na isporuci. Imaš, vidiš, kao da ti pošaljem link, pa da ga vidiš. I ne da mi. Ja kažem, pa potpisala sam primitak. On mi ne da pismo. Potpisala primitak, potpisala zapisnik da je nešto bilo sa kovertom i kad sam to sve potpisala, da sam primila, njega čuješ da kaže da mi ne da. Znači, a tamo negdje tome pošiljatelju, on je rekao da sam ja zaprimila. A ti ga vidiš u kameru da mi govori da ne da. I ja to nisam dobila. Znači, na sličan način 4.500 tih pismoni, tako je, ko zna koliko ste vi toga, to ništa ne dolazi do mene. Oni vama možda pošalju obavijest da sam ja obaviještena, da sam primila, a ja nisam primila. Drugo me ništa ne zanima. Ja hoću vidjeti državu Hrvatsku ovdje. Ne Srbiju, niti Mongoliju, niti Kinu, niti Ameriku, ni Rusiju, nego državu Hrvatsku. To si uporna tako nastavi. Uporna sam, ali ostavite me na miru onda, jel okej? I rješenje kad dođe, Koje rješenje? Ako dođe rješenje o odjavi prebivališta, ja nisam tu. Znači, ako kaže zakon, ako osoba ne živi na nekom... Pa mogli ste ga davno napraviti. Pa mogli ste davno, pa ne zanima me ni žalba, odmah vi pravomoćno donesete sve, jer se ja neću žaliti. Ne zanima me to. Sunce.